iy'ntaba zakhona zisebhlikana apha. Nazo utsho le ziqala le zona zize kanje zikhuphuke zithi bafethu. Lana kusebhlikana la. Buka kanje iy'ntaba zakhona. Sebhlikana ke apha. Ezi mina ngikhomba zona ekuqaleni kuse-hillside ngikhomba zona ekuqaleni. Ezisebhlikana ezi. Apha kule ndawo lusezikrosini lapho kuhlanjelwa khona wena. Nami ndima apha ndifuna khona iteksi ukuthi manje ngibuyele emva. Kusebhlikana ke bafethu apha. Iy'nhle iy'ntaba zangapha apha. Dada. Nazi iy'ntaba. Lafugata kaloku. Phuma ifeni vele. Yendad. Sebhlikana ke guys la, kusebhlikana la. Ya, kusebhlikana la. La se-stop sign manje. La kusezikhrosini kusho ukuthi imoto esuka phezulu le e-hillside nemoto esuka ngapha ebhlikana zidlula la. So ingako ngime la because ubani uthole transport mawume la ngime khona. So ingako nami ngime la bafethu uyayibona into leyo. So ithatha le journey zize ngiyofika apha ngiyakhona. Qhubeke nginibonisa indawo zala ezinhle bafethu. Because kuhle ngendlela eyisimanga la. Nature nje kuphela, nature nje kuphela. Nature everywhere, nature everywhere. Yayibona lento le nature nje la. Ingathi kwenye indawo kanti hayi cha. South Africa but Eastern Cape bafethu. Eastern Spirit.